Na pijatok 15. januara nacionalne šveto Rusnacoh bude označene u područnej kancelariji u Subotici na 12 hodin, u Kocure na 18 hodin, a na 19 hodin ho označeno vosađanje i šiđanje. Na sobotu 16. januara nacionalna šveto bude označena u područnej kancelariji u Verbaše po zakončenju turnira u stolnim tenisu, ktorý počne na 10 hodin. Isti dzenj u Kuliše otrima centralna švetočnost označovanja nacionalnog šveta. Popoladnjova programa počne na 13 hodin, a švetočna akademija na 20. Na sam dzenj šveta na njedzelju 17. januara označaho Đurđevčanje na 12 hodin, u Gospodincoh bude označene na 15 hodin, a u Novim Orahove na 17 hodin. Tiž na 17 hodin u Bikiću švetov jedno označaru znaci zoz Bikiću i zoz Rimskej Mitrovici. U ruskim Keresture označovanje nacionalnog šveta Rusnacoh bude na ponzelok 18. januara medzi 12 i 14 hodin.